to my YouTube channel. Kembali lagi di Reaction SNTM Cycle for Baghdad. Oh, with my beloved best friend yang sangat Dwi Kurniawan yang penonton setia. Oh banget. Top model, segala top model. Apa aja lo nonton? Amerika, Australia, Asia, dan sekarang Indonesia. Oh. Iya dong. And of course, RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race season 1-12, All Star 1-5. Okay. Komplit lah semua udah Komplit, pokoknya segala macam reality show dan segala macam project runway, project runway juga. Like everything. Next in fashion. Yes, everything. But then kita hari ini bakalan nonton bareng season 8 yang episode keempat. Kalau yang minggu lalu itu gue sama Devi sama Abdul nonton yang episode 3 yang makeover. Tetep How to not complain and live with it. Your reaction saying that I'm complaining, I'm just trying to communicate. No, jadi gini. What happened? What happened is, okay, this is kan there's a 3 rooms kan. Yes, satu kamar. Jessica, Tawan, Sang-in, and me is in the one room. Oke. Posisinya adalah ini kamar depan, kamar gue, ini living room, terus ini kamarnya yang the Philippines. Oke. Jadi kita ini tuh absorb all the noise Oh. dari kiri kanan. Nah, kebetulan yang tempat tidurnya Jessica sama Sang-in itu tuh right beside the living room. Oh. Jadi itu berisik banget. I see. Pagi-pagi kan misalnya udah orang-orang makeup sama orang-orang apa namanya Ya, kameramen masuk, duduk-duduk ya. gitu kan. Dan kebetulan Sang-in sama Jessica juga light sleeper. Nah, that's the things about kayak gue juga kaget kenapa si Mei kok Langsung mengatakan no. kayak si Jessica itu kayak complaining padahal kalau menurut gue wajar aja, she is trying to communicate. Makanya pada saat itu juga gue coba ngomong sama mereka juga. Puji Tuhan kan emang gue orangnya kayak babi ya, kalau tidur tuh kayak kayak berisik ya whatever, gue tidur lagi. Cuman yang gue Ingat kok. ya kan, you know me right? Ada job. Oh, iya gitu say. Kalau nggak ada duitnya nggak bangun. Enggak bangun say ember. Oh, mahal. Ember. Supermodel. Terus. Terus ya udah kayak gitu. Jadi gue bilang gue kasihan banget sih si Jessica digituin gitu. Tapi 3 dari 4 orang yang tinggal di sini finalis. Lo tau nggak? Jadi pas malam-malam nih, the first day, gue inget banget gue Tawan sama Sang-in, we still like talking at night around 10-ish, 11-ish gitu lah. I don't know what is the exact time ya. Terus kayak, we're like, okay, this is the room ever, karena hanya kamar kita yang nggak ada lemari, nggak ada toilet. Tapi you know what? Pada malam itu tuh si Sang-in ada ngomong kayak gini, it's okay but we will make it till the end gitu kan. Terus gue gini, amen, Tawan, Kak gitu ya kan, di atas, jadi kayak gue di bawah. Terus kayak without we realizing intinya kayak manifesting gitu ya. Maksudnya kayak pada saat kita udah selesai, kita kayak gila loh, kita itu tuh nggak pernah pindah dari kamar itu. Dan saat dari rumahnya penuh kosong ya. Iya, kamar dan ranjang gua dari hari pertama di situ, kita nggak pernah pindah. Hoki kamar. Your challenge starts now. Alright, so first on your Susah banget gak sih? Extend the right leg behind you. My Oke. flexibility is zero. Bend the left leg up. Lu oke ya ternyata ya. Lu oke loh. Udah pindah. Gue ini deh. Hah, Saya lu oke juga saya. lumayan. Eh. I even forget, I just concentrate on myself. Iya. Baju gue. Iya. Thinking that I have to do well. I'm so lost. Itu kenceng banget sih emang. Anginnya ya. Patricia, that was great. Watch your mouth. Can I have Sang-in, please? One thing you did do very well here, there's a lot of fabric, but somehow you tamed it. I'm the client. I'm the one that gave the brief, but she's the first one to roll her eyes at me. You're gonna get out of the car and strike a pose. Do you think you want to roll your eyes at me?
I'm never ever gonna hire you. What the? Iya, gue kayak shock banget. Okay. We have to talk about this. No, I thought it was my mom saying that, you know. Segitunya say. Yes, maksudnya. yes, it was creepy. Oke. It was creepy. Say. Nakara. Say bentar, ini kok. Ini kasurnya enak banget sih, Say. Salpok ya, Say. Enak, Say. Ya kan, and Lu, you iya, can- lu mah udah sultan sekarang pasti nih kasur Hah? puluhan juta kan yang depannya S itu kan. Iya dong tuh, Simply. Oh bukan itu yang 50-60 juta No, itu. ini Say, kenapa dikurangin satu, Say? Ah berapa sih? Kayak kira-kira kalau lagi diskon bisa 3 juta, Hah? Bohong 4 lu. juta, 5 juta. Range harga segitu. Saya mana Say. ada spring bed harga segitu, Say. Adine. Dan ini tuh kayak nggak gitu berat. Boxnya juga kecil. Lo kalau mau, lo lagi bikin rumah kan? Iya, udah jadi Tinggal isi sih, kan? tinggal ngisi. Tinggal ngisi kan? Tapi kayak gimana? Ini kan maksudnya kayak kan gue harus ngirim lagi dari sini ke Pekalongan dan maksudnya kayak Gampang, Say, gampang. kadang-kadang ongkir lebih mahal loh daripada barangnya. Kita, Nek, karena boxnya tuh kecil. Nih, boxnya segini nih. Serius loh. Heeh. Dan harganya segitu doang. Yes, tuh. Lo lihat kan? Gue juga kaget awalnya, gue kayak, hah? Datang kok segini doang? Mana bednya? Yang gimana Ternyata, bukanya? nah, karena kalau kata temen gue nih, orang-orang Amerika, dia Hah? bilang itu kayak zaman now punya kasur, Say. Jadi udah enggak yang kayak diangkut-angkut kayak gede-gede gitu, pakai mobil-mobil gede lagi. Enggak. Dia nggak rusak gitu. Enggak, Neng. Itu dibuka. Enggak, Neng. Oh Gitu kayak ini ya, ini bawahnya gitu kan? di Ini vakum, sih, di nggak vakum, Say. Jadi kayak Oh. lu buka terus kayak gitu, ntar dia ngembang sendiri. ngembang sendiri. Tapi enak bantalnya. Endol kan? Oke, lucu. Yaudah, iya, Bolehlah iya, kita iya. pertimbangkan ya. Mau lanjut lagi Sekarang nggak, kita Nisa? kembali ke momen-momen yang menegangkan ini tapi Ya, berdekatan udah, sih. berdekatan dulu. Tuh, Oke, tuh. tolong dijelaskan apa yang sudah terjadi, kenapa dia tiba-tiba meledak seperti tadinya dia fine-fine aja, nggak marah, nggak bete, nggak apa. Jadi semuanya tuh fine-fine aja. Emang kayak auranya dia itu tuh bikin kita menegangkan sekali. Oke, every elimination itu sudah menegangkan. Pastinya. Ditambah lagi seorang Glentan, Oke. ya kan? Nah, gua kan nggak pernah nih nonton yang sebelum-sebelumnya. Konon katanya si Glentan itu Emang galak. galak dan dia very apa ya spesifik lah kalau maunya begitu lo harus kasih begitu kalau enggak gue nggak terima gitu. Iya, dan maksudnya dia punya komen juga Pedes. pedes. Tapi ini gue surprise karena fotonya bagus menurut gue ya. Iya, dan maksud gue kayak gue juga. Dan kita tadi rolling her eyes, I don't think she was rolling her eyes. Enggak, she is rolling her eyes. Cuma maksud Sangin itu tuh bukan seperti itu, bukan yang Nih, kayak. kalau gue tuh ya kalau misalnya rolling my eyes yang bikin orang tersinggung itu gue gini. Gitu loh saya. Iya. Kan dia kayak jadi dia kayak kaget gitu iya, loh. dia kaget dan surprise. Emang itu caranya Sangin, tapi Iya. kan Iya ya. namanya. Ya. Kadang-kadang orang ya bisa tersinggung dari hal-hal yang still one of the most shocking moment of season 4 ini. This is You think I'm not? You think Kayak- we are not shocked? kayak And especially lu dibentak sama seorang klien. dan main sponsor. Iya, mampus ngana, aduh say. Jadi kayak even foto lo bagus kalau dia marah banget lo bisa dipulangin saya Iya. main sponsor kan. Main sponsor. Bisa batal Jadi sponsorshipnya. klien mau gimana pun adalah Raja. raja. Nggak bisa. Gak bisa neng. Oke, mari kita lihat reaksinya. Sorry. You need a major attitude readjustment. At the end of the day, girls, you can be the best model on the face of this earth. Without a client, you don't have a job. Thank you for letting me know. I want to apologize in Korean way. I'm sorry. But you know what? I like her reaction. Everybody was shocked. Ini Aliza sampai nangis. Everybody, Nangis. yes, every single people are shocked. Gue kaget, tapi gue nggak nangis. Iya. Pas ini tuh kalau nggak salah kita sempet di stopin karena kita saking semua kagetnya. Kayak ya udah ini anak-anak dipindahin ke belakang dulu. Si Aliza, gue tuh dia ngeliat si Aliza nangis gitu kan. Karena kayak
buat Aliza itu dia kayak shock gitu loh, Iya, kayak iya. kok lo mentang-mentang klien treat us kayak gitu sih gitu, padahal kan yang dimarahin tuh Sang-in bukan ke kitanya, Iya, tapi dia cuman berasa. dianya kayak yang nggak bisa nih gue. Oh. Kalau misalnya lu bisa ngelakuin gitu ke Sang-in, pasti lu Berarti juga bisa bisa ngelakuin ngelakuin gitu ke ke gue gitu. This is your dream. Not really a dream. Nah, dia tuh manas-manasin Patricia, please. Aliza. Oh. Yes. By the way, stylistnya pinter ya, bagus bajunya, baju penjurian. Yes. Oh, okay. It's very old-fashioned. It looks like a Yeah. beauty pageant pose for me. Actually, you stole some moves from Gwen. Can we have the one, please? Oh, That one. that one looks like. Let's see how I love you as Oh. girl. Panjang kakinya. Yes. But two of you will no longer be in the running towards becoming Asia's next top model. Double It's a elimination. double elimination. Iya. Sang-in, Gwen, and Aldila, please join me in front of the stage. No. So who stays and who goes? Gwen. And then there were two. It's okay. It's okay. It's okay. This is very emotional for me because this is a dream that I've had. And the two girls that stand before me, I see that you want to stay, you want to learn, you want to grow. So I cannot, in my best conscience, let this one by. If there is one person that does not Oh, I remember this. Eliza, please come up on stage to tell me how much you want this, because when I look at them in their eyes, they can tell me without a doubt how much they want to be here. Ini keren banget. I don't want to stay in this competition anymore. Then I guess there's nothing more to say. Thank you for your honesty, Eliza. You can say goodbye. Ini, I mean, this episode is so dramatic. Iya. It's crazy. Lu nonton lagi sampai nangis. Gue kayak Enggak, ada. tapi kayak every time I watch, even kayak gue cuma nonton yang kayak selintas doang gitu ya, itu it make me sad gitu loh. Kayak maksudnya itu maksudnya kayak I'm confused. Apa si ini udah tahu belum sih kalau Glenton bakal marah-marah begitu? How do I know? I'm not the judges there. Tapi ini Hello. nggak settingan gitu. Maksudnya kayak ini kayak it's unreal loh. Maksudnya ini kayak lebih intens dari sinetron loh. Probably a lot of people always said kayak this is setting, tapi kayak menurut gue dari yang beberapa gue dengar itu tidak, which is this is what happened di Ian Time juga. Iya, Kayak iya, I'm iya. so glad, I'm so blessed. Apa namanya? Karena awalnya mungkin kayak emang ada omongan yang kayak Settingan. eh, Produser yang nentuin. iya, produser yang nentuin dan segala macam gitu. But then ternyata top model itu dari franchise di Amerika, dia tuh punya Bible-nya. Oh. Jadi kayak emang lo kalau pilih model-model itu harus punya karakter ini. Jadi kayak ngapain lu setting? Kan Yes. emang setiap orang udah punya personality yang Iya. beda-beda. Kayak lu temenan aja, temenan di satu sekolah, lu pasti ada yang suka dan gak suka kan? Iya. As simple as that. And the Apalagi growth juga ini. yes, That also apalagi matters. tambah lagi competition, tambah lagi pressure-nya. True. Lo nggak ada handphone, nggak bisa komunikasi dengan orang luar dan Yeah. segala macam. Isolated ya. Yes, and for Glenn, I'm not sure dia bisa acting sih. It's just him gak sih? Maksud gue Yes kayak sih. he is not an actor, he is a boss. Emang kayak Iya yang sih, di director ya nih. kita tekotek Dewa Desa gitu loh, Iya. ya kan? And his emotion looks real. Cindy, Yusai, dan siapa the other judge? They all look scared. Duh. Itu yang paling seru adalah kayak the other judges look scared. Berarti ya kemungkinan besar tidak di scripted ya, kemungkinan besar ya. Yes, dan maksudnya kayak yang kayak si siapa Aliza gitu-gitu, gue juga sedih banget sih, sampai yang gue bilang even kan jadi sempat pas Aliza di Indonesia kan tinggal bareng nih kita, Aliza, gue, Aldila gitu kan. Kayak gue bilang kenapa sih lo ngelakuin kayak gitu loh, segala macam ya. Tapi emang kayak ya pada saat itu ada dorongan gitulah, ngerti gak sih?
ada beberapa aspek lah gitu. Pulang dua-duanya, Yes, dorong dan pulang. didorong ya saya. Oke, anyway panjang banget nih ya, but I hope Maaf nih. yeah, but I hope you like this video karena ini emang intense and dramatic ya. Anyway, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below, and don't forget to follow Yosafati Kurniawan karena kita akan paksa dia untuk lebih banyak ngomongin soal the Fashion. modeling, Yeah, fashion, modeling, yeah, and okay, we'll do that. RuPaul's. Yes, and drag queens ya. Duh. Siap. Love. Bye. Thank you. Bye-bye.